parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban Tarlac on the north, Santo Rosario Parish, Tinabang Magalang on the east, Clark Air Base on the west, and San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat, Pampanga on the south. Professor Lino L. Dizon, author of The East of Pinatubo, mentioned that the importance of Mabalacat in terms of the Recollect Augustinian Order's mission in the Philippines during the Spanish period is a significant point that the existing generations in the town have forgotten. With the three pioneer Recolletos, Father Andres de San Fulgencio, Father Manuel de San Nicolas, and Father Juan Santo Tomas de Aquino, the mission for Upper Pampanga has succeeded. Thanks to Father Andres, the Mabalacat mission was founded. Aside from demonstrating spiritual acts as his primary labor, temporal matters have also been evident through the building of houses and sowing of farmlands during his tenure, which is a visible sign of reduction, the Spaniards' procedure of Christianizing and conquering the islands. On September 3, 1717, based on his relatos to his superior, Mabalacat had already become the mission center in the Upper Pampanga mission, with at least 1,000 souls present. As the mission for the Upper Pampanga went on, a number of 26 Recollect missionaries served the Mabalacat parish as the head priests during this time. The last Recollect missionary assigned for the Mabalacat parish was known to be Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero, a native of Tarazona, Aragon, Spain. On November 30, 1875, he was appointed as the parish priest of Mabalacat with a total population of 11,163 devotees. The parish elevated into a vicariate status under the patronage of Nuestra Señora de Guia during the Estado General of 1879. This elevation equals the parish as the seat of the Vicar Foreign of the Upper Pampanga Mission. Through the Recollect Provincial Chapter in the year 1876, it was on November 24, 1881, that the parish of Mabalacat was entitled as one of the prioratos or head parishes over the entire San Nicolas de Tolentino province of the Philippines, along with the municipalities of Palayan in Batangas, Santa Cruz in Zambales, and Boa in Marinduque. When the Philippine Revolution reached the localities of Pampanga and Tarlac in 1896, some Recollect missions in Upper Pampanga prompted closure for abandonment. However, Father Bueno remained steadfast in his spiritual talk in the Mabalacat parish. It was on July 10, 1898, when a number of distressed people of Mabalacat were believed to be ordered by a conspicuous family to howl Father Bueno from his convent. Furiously, it was said that the 66-year-old priest was publicly shamed prior to his death at the hands of a firing squad. Prominent traditions noted that his last words were in the form of curse that Mabalacat would cease to flourish, a curse that the Mabalacat people will never forget. The story of the Mabalacat curse was brought from one generation to the other, resulting in its association to the dreadful experiences in the town. Nonetheless, the devotion of the Mabalacat people to Our Lady of Grace was known to be stronger than the curse. Though repairs for the parish were made due to the destruction brought by the Second World War during the term of Father Jose Bondo from 1935 until 1949, the image of the seated Mater Divinae Gratiae
was installed during the tenure of Father Felipe Roque from 1949 until 1959. Father Felipe was inspired to have a carved copy of the image at the sanctuary of Porta Angelica, Rome, and San Giovanni Rotondo, Foglia, during one of his trips to Rome. The installation of the seated image shows the early devotion to Our Lady of Grace. An interview with Dr. Amanda F. Tuaza, former Parish Pastoral Council Coordinator of Our Lady of Grace Parish, substantiates the people's devotion to Our Lady of Grace. Dakala Mama G, pong itang Kindoloris, nung kanang itang batuwe sinabat ulit ping paniing pangadi, prosesyon, rosaryo, ganaganang gagawan kay itang King Dolores Mascopata ito or nano ating kanang sinabat maragula batu banta lungugin da nung nga di makaitang miras ng tao nga nagkakinig. On September 21, 1972, until January 17, 1981, martial law became effective under Proclamation Number 2045 by the late President Ferdinand Marcos. Though the safety of many Filipinos were known to be at risk, religious freedom was still present. Dr. Tuazon asserts that Mabalacat people would offer novena prayers in honor of Our Lady of Grace for various intentions concerning current events. On June 15, 1991, the Pinatubo eruption was considered as the second largest volcanic eruption of the 20th century. Locals say that only the barangays of Tabun and Dolores were affected by the eruption. Other barangays were not affected because it was reported that a large rock blocked the possible passages of the Lahar. This large rock was believed to be the fruit of the Mabalacat people's devotion to the patron. Years have passed and the Mabalacat parish still stands with believers and devotees of Our Lady of Grace. With this, several milestones of the parish followed. On December 8, 2017, the church and altar of Our Lady of Grace were solemnly dedicated under the leadership of Reverend Monsignor Felicito C. Season H.P. as the parish priest. It was also during Father Season's time when the main retablo was renovated. As the Christianity in the Philippines celebrates its 500th year in 2021, Our Lady of Grace Parish of Mabalacat City, Pampanga, through the decree of Most Reverend Florentino G. Navarias D.D., the Archbishop of San Fernando, Pampanga, by the grace of God and of the Apostolate See, stands as one of the Jubilee churches under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, after almost 310 years of its existence. The Porta Sancta or Jubilee Door, which marks one of the milestones of the parish, was officially opened on May 2, 2021 through a solemn blessing, followed by the celebration of the Holy Mass with Most Reverend Florentino G. Navarias D.D., Reverend Monsignor Jose Ulacap, and Reverend Father Irvin Ray S. Garcia Obi. The Jubilee Door features Saints Peter and Paul, who served the church with their preaching, ministry, and martyrdom, becoming the two pillars of the church. This coming 2022 marks the 310th year of the Mabalaqueño faith. Let us join and take part in this anticipated celebration.
Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas. Yeah. Makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa BBC.
Maya pagat panapon po kaya kon kapatid kang Kristo. Hingal do iti pagmasusyan tayong ikalimang Domingo na ng Quaresma. Ibilit panandaman tayong presensya na ng kinubusal tamo. Ban maging mabungay at makabaldugan ng kakatamong pamagmasusi. Agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, para king makapasubalig kapag nasandareng Jose Pepe Hison, Elmer Let Villarosa and family, Manuelito Sison, Edita Sison, Janet Sison, Shainay Sison, Vicoy Ong and family. Para king malalugwang kabaldaran dari Joel Niklat, Aurora Bautista. At para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na ialan. Magkabeta mo po yan, ikim pamagkanta king dalita pamuklat. To me and living beyond your life. King lagyoning ipa, ampanak, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakayom ning banal Espiritu, mantabik kay kayungan. At kaya kon timurin. Kapatid, kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang pumukol ng bato. Ang mga salitang ito ang paanyaya ni Jesus sa mga umuusig sa babaeng na huling nakikiapid. Hinahamon tayo ni Jesus na maging maunawain sa isa't isa, sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Kapatid, king salaning pamamatawad ning Diyos,
Mikakamalayan ta sana king dewakan ning pamikasala at kayapan ning Dios. Iyagas tangining miyaganan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Dios amayupayang tutu, at kikayo kapatad, uling mikasala ko king bina, king isip, amano at dapat, at meliliwang kakulangan. Ulinitay panigapuku kang Santa Maria Kapilan Mang Berhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin yu king Dios aginotamo. Ing Dios amayupayang tutu pakalo nakatamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala katangan sana king biye alang angga. Amen. Lord have mercy. Have mercy. Have mercy. Manalangin tamo. O Diyos ning biye, itiya ing mayap abalitang paramdam mo kay kami ngeni, kapamilatan ning mabiye mong larawan, Isu Kristo. Ing lugod masikan kay saking kamatayan, at pagnasan ming miye at lubos mi bayo, ing palpikasala, bustan mong inakimye king milabas ming pamikasala nuni, itimawa mo kami alang-alang king biye at lugod. Pagkaluban mo king pusong mapapakalulo, king metong at metong, antimuning makanano, king maging malam at malugod kekingan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isaias. Magsalita ya ing Gino, aginawang dalan libutad ding dagat. Metong apidalanan libutad ning mapanganib adanuman. Delani ing mayupayang armada king kasiran. Ing armada ringkarong panggera at kabayo. Miragsala at kapilanman ena pasibayong talakad. Anti ingapining sulo mitdala. Oneng Gino sa Sabiana. Kalingwan nyo nala ring bage may nga papauna. Kareti ena kayo manalakaran pa. Panayan nyo ing bayong bage akakong daptan. Mapapalyari na. Ngeni pa, akakit yun na. Gawa kong dalan, libutad ning ilang. At dinanda kayong batis, amamagos king disyerto. Galangan dako, agyang ding mga bangis a animal. Ding asong gubat, at ding ayok a ostrich, puriyan dako. Potang payagusan pula, ring batis king disyerto, ban munyedanong, karing tawong pinili ko. Ila ring tawong lelangan ko, para king sarili ko, at ikantara ako ing kapuryan. Ingamano ning Gino. Salamat king Diyos. Tuneping makapagmulala, ing dapat ning Gino, para kaya kami. Mesaya kaming emunan.
Tuneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami. Nesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ng Ginoo, karin Jerusalem. Balamuwari, maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanta, king tulami. Tuneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami. Nesaya kaming emunano. Kanito ngarang sinabi ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo para karela, binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala, ing depat no para kay kami. Mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Minawa kaya sanang pasibayo o Ginoo, anting danong ababyening uran, karing may ngalanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupul. Tuneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Detang tatangis, kabang daralanda, ing bining itanamda, magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara, ing karelang pupul. Tuneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Ing sabla, lalawan po, alang kapakinabangan, alang-alang king metong abage, tutong maulaga. Iti yat aliwa, nune ing ako, akilala ki i Kristo Jesus, aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, tibatan ko ing pangabating ning sabla. Lalawan kong antimong alang kwento, ing sablang akamtan. Yasana i Kristo, at lubos kong miyabe kayo. Mi pabanalan ko, king kapamilatanan ning nanumang kapamintuan, king kautusan. Nune, king kapamilatanan ning pamanyal pantaya kang Kristo. Iti yaing kabanalan amanibatan king Diyos at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriko, yapin ning akilala ki i Kristo at panamdaman ko iti upayanan ning pangasubli ng nelyer. Ing miyabe ko king kasakitan na banmilupa ko kaya, ako mismo miyabe ko king pamanyubli ng ding meter. Eko sasabihan, kingikwa ko ng tinggap iti, o king ako, banal na ako. Eko pinpatugot, magkapilit, banakwa ko iti, uling i Kristo Jesus, ikwana na ako. Uwa kapatad, eko isipan, kingikwa ko ng apakirasan, dapat ing bukod mong daraptan ko, yapin ing kakalingwan ko, ing delanan ko na, at daraptan ko, ing sablang agyo ko, ban pakirasan, ing atyo, king arapan ko. Inyang pupulayi kong matulid, king pakirasan ko, banakwake ing premyo, aalang aliwa, nune ing di alang angga, karing banwa, ayayawos ning Diyos, king kapamilatan ng Kristong Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Sumisi kayo at magbaliklog ka na ako, king mabilog yung puso, uling maganak ako, at mitno king pamaglunos.
King Ginu, mantabiyak kayo. At kaya kon timurin. Pamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, mintaya Isus king bundok ding ulibo, at kabukasan abak amaranon, mintaya king pasibayo king templo. Lepetan daring sablang tao karin, linuklukya Isus at teronalo. Delare king arap na ring talaturo ning kautusan at ding pariseo, ing metong ababaing merakap pangipangalugud, pipatalakaran de ing babae king arap da, at ngara kang Jesus, Maestro, merakap ya ing babaeng ite amakipangalugud, agpangking kautusan, inutos na kikatamong Moises, king ing antikaniting babae, patin niya king masibas bato. Nano ing asabi mo tungkol kaya? Sinabi ra ite, baring pakirakpan, ban atin lang abusbus laban kang Jesus. Dinukuya Jesus, at king kapamilatan na ning taliri na sinulat ya king gabun. Sigerande king karelang pamangutang, inarapan na lang Jesus at sinabi na karela, ing ninuman alang kasalanan kayo, yaing munang misabas kaya. Dinuko iyang pasibayo at sinulat ya king gabun. Inyang dimdam daite meko lang tunggal-tunggal mig-umpisa king matuang dili. Isus na mo king milakwan at ing babaeng makatalakad arapan na. Minat na ya Isus at nga na king babae. Nula ka rin. Alawaring mitagan metong ban matul keka nga nang mikebat. Ala po Ginoo nga nang Jesus, ako man era ka atulan. Mako na ka at ina ka mikakasalang pasibayo. Kapatad, ing mayap ng balita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya. Kapatad, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Amo. Yung ating misa ngayon, anticipated Mass ning ikalima ng Domingo ng Kwaresma. Sa susunod na linggo, that will be April 10, yun na po ang ating pagpasok ng Semana Santa. April 10, yun na po ang linggo ng Palaspas, Domingo de Ramos or the Passion Sunday, ang simula po ng Holy Week. Si Pope Francis, may sinasabi siya sa isa sa kanyang mensahe last November 1, 2021. Sabi ni Pope Francis, when we are tempted to judge others badly, we must rather reflect on our own mistakes. It is good to ask ourselves what drives us to correct a brother or a sister if we are not in some way co-responsible for their mistake. So napakaganda itong payo ni Pope Francis na bago tayo manghusga ng kapwa, tingnan din muna natin yung ating mga sarili. Baka tayo rin ay may pagkukulang at
pagkakamali. Naalala ko po last March 20, that was Sunday. I think that was the second Sunday of Lent. Then, dito po sa inyong parokya, binigyan ako ng isang schedule ng hapon, 2 o'clock, special baptism. Pagkatapos ko ng binyag, dyan po sa labas, mayroon pong nagtatraffic dyan minsan na ang pangalan si Ben Tumbling Tolentino. Nang pagkatapos ko sa binyag, dahil it was a special baptism, daming ninong at ninang, ito si Ben Tumbling, sabi niya, Among, mayroon bang swimming pool dyan sa loob? Bakit? Kasi Among, may 2 babae na pumasok, mga ninang, ang suot ng damit, parang papunta sa resort. Sabi ko sa kanya, ikaw Mr. Ben Tumbling, ang galing mo tumingin sa iba. Dapat tingnan muna natin yung ating mga sarili. Kapatid, magnilay-nilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Na itong Ebanghelyo ito ay nakafocus naman sa isang nakakasala. Kung yung nakaraang linggo, Litare Sunday, ay tungkol sa alibughang anak, panganay or bunso, or yung tatay. Kung nakaraang linggo, ang issue ay tungkol sa pamilya. Ngayon naman, the issue ay tungkol po sa sosyedad. Dahil po sa kapanahunan ni Moises o sa aklat ng Leviticus, mayroong 3 kasalanan which deserve death penalty by stoning. And what are they? Idolatry, murder, and adultery, pakikiapid. So dito sa ating Ebanghelyo, tingnan natin yung 2 attitudes. Una, yung mga eskreba at mga pariseyo. Pangalawa, yung ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. The scribes and Pharisees, sabi dito, dinala nila yung babae sa harap ng ating Panginoon. And this woman was caught daw po na nakikiapid. Paano nila nalalaman na itong babae ay gumawa ng ganon? Mayroon bang nakikiapid na ginawa in public? Of course, it was done in private. Therefore, itong mga eskreba at mga pariseyo ay nanilip, naghahanap ng pagkakamali, at itong ginawa nila ay para subukan yung ating Panginoong Hesus. Pangalawa, dinala nila sa harap. Saan lugar? Ang ating Panginoong Hesus ay nandoon po siya sa templo. Di ba ang templo ay bahay ng Diyos para magdadasal? It was not a place of judgment, a place of what? Hearing na isang korte. Dapat itong babaeng ito ay dalhin kay Herodes or kang Pilato. Bakit sa karamihan ng tao at doon pa sa templo? Para maipahiya itong babaeng ito. At pangatlo, itong mga Pariseyo, they quoted the commandments ng Leviticus or Deuteronomy. Nagsabi doon na sa 3 mahalagang or worst na mga social sins,
idolatry, murder, and adultery dapat ay babatuhin. In other words, itong bababaeng ito, she must be reduced to nothing. At itong tatlong ugali ng mga Pariseo ay pagpapahayag ng kanilang paghuhusga. Whereas ang ating Panginoong Hesus, sa bandang huli, dahil ang ating Panginoon, alam niya yung layunin ng mga Eskreba at Pariseo, sumusulat siya sa gabun. Di ba? Mayroong kasabihan, itaga mo sa bato. That's why the commandments, yung utos ng Diyos, were written on tablet of stones dahil itinataga sa bato. But our Lord sumusulat sa gabun using His fingers. And what did He write? Yung mga kasalanan sa mga taong nag-akusa ng babaeng ito. At sabi ng ating Panginoon, dahil pinipilit siya to make a judgment na kung manghuhusga si Jesus alinsunod sa utos ni Moises, sasabihin, hindi siya totoong propeta, nangangaral ng kapatawaran. Kung hindi naman siya sumusunod or sabihin na bigyang laya ito, so maging kalaban naman siya sa Roman Emperor or sa batas ng mga Romano. So dito, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Sino man sa inyo na walang kasalanan ay siya maunang bumato sa kanya. Sa bandang huli, naiwan na lang ang babae at yung ating Panginoon. Si San Agustin, meron siyang magandang description sa eksenang ito. Sabi niya, it was a picture of misery with mercy. Ang babaeng talagang nakakaawa at si Jesus na nagpahayag ng kanyang awa. So yung ating Panginoon nagbigay po ng second chance sa babae dahil sabi niya, hindi rin kita parurusahan, humayo ka. At itong pagbigay chance ng ating Panginoon, siya po ay nagpapahayag ng kanyang awa, forgiveness, whereas the Pharisees and the scribes, ang sa kanila ay judgment to death. At ikatlo, ang ating Panginoon nagbigay ng challenge na sabi, huwag ka nang magkasala. Challenge in the sense na hindi ibig sabihin na sumang-ayon si Jesus, sabihin na, okay, walang kwenta yung ginagawa mo. Nope. Dahil yun din po ang turo ni San Agustin. Hate sin, but forgive the sinner. So, binigyang challenge ang babae na huwag ka nang magkasala. At higit sa lahat, ang Panginoon, kung sasabihin ng iba, parang soft si Jesus dahil hindi siya sumunod sa utos ni Moises. Dahil po ang Diyos, siya ay naparito, hindi po tayo para huhusgahan, para tayo ay magkaroon po ng buhay. Si Jesus ay naparito upang hahanapin ang nawalang tupa, upang hanapin ang nakakasala. Dahil sabi niya, hindi po yung mga magagaling na walang sakit ang nangangailangan ng doktor, but those who are sick are in need of healing doctors. So ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo ay nagpapahayag ng pag-ibig na nagpapapatawad. Na kung sabihin ng iba, very soft dahil pinapatawad. Dahil po ang Diyos, kahit po tayo
makasalanan, ay tumingin ang Diyos sa ating puso na kahit may katiting na kabutihan, may katiting na pagsisisi, ang Diyos ay handang magpapatawad sa ating lahat. So kapatid, sa ating pagpasok ng Semana Santa at sa ating paglapit ng ating Panginoong Diyos na mapagmatawad, sana tayo ay manalig sa Diyos na labis ng pag-ibig, awa sa ating lahat. At sana itong mensaheng ito, let us not misuse this. Ibig sabihin ko po ng misuse this episode in the sense na sabihin, Among, bakit yung iba ay nanghuhusga? Lalo na po, I stand to be corrected in the aspect of politics. Well, it's part and parcel ning politika. I remember in 2010 and 11, when the late Jesse Robredo was the secretary of DILG, he made it a point that the chaplains ng PNP, Fire and BGMP should sit in the board of promotion and board of yung mga personnel na ililipat para po yung desisyon ng board would be fair in the sense na not only chaplain, meron ding representative from the community and from the DILG. And I remember as a chaplain of BGMP, pag mayroong promotion at mayroong transfer of personnel and even applicants, we made it a point na magkaroon po ng background investigation at sa promotion, tingnan yung nilang po yung accomplishment ng isang opisyal, but there are certain things that need to be addressed. Dahil po, kung tayo ay nang-apply sa isang ahensya or even to go abroad, minsan nga hiningian tayo ng mga dokumento, how much more with leaders na pipiliin natin. Sana bubusihin natin, tingnan natin, at sasabihin ng iba, Among, this is my opinion, you respect. That's true. When it comes to food, your taste is your choice. Your choice of food is your opinion. But when it comes to social matters, when it comes with the welfare of our community, of our society, our opinions should be weighed in as much as it is for the common good. Well, we respect every opinion. But huwag nating sabihin, huwag tayong manghusga. As long as it is based on truth. Pero kung fake na yan, paninira, tulad ng na-experience ko last February, na mayroong isang layperson active sa isang chapel, I would mention what parish, doon sa Angeles. Grabe niyang paninira. Siya ay isang babae at sabi niya sa isa ning babae, Among, walang utak yan. Anong walang utak? Nakapag-aral ng UP at nagiging abogado. To study UP, to pass the entrance exam of UP ay hindi madali. How much more kung nasa loob ka na ng UP. And to become a lawyer ay hindi madali. At sabi pa itong babaeng ito, Among, yung bar exam ay nababayaran. What? Sabi ko sa kanya, my late father was a lawyer. At yung tatay at nanay ko may mga kamag-anak na abogado sa Cebu. And sabi ko sa kanya, sa Recoleto Seminary way back 1985, mayroong akong isang kasama sa seminary, ahead sa akin ng 1 year. Hindi siya tumuloy pagkapari. Umuwi sa Cebu. Kumuha ng civil law.
hanggang ngayon, 3 beses na nag-bar exam, hindi pa nakapasa. And sabi ko sa kanya, honestly speaking, bago ko pumasok ng chaplain in 2001, I took the entrance exam, College of Law sa UP. At sabi ko sa kanya, honestly speaking, I did not make it. Hindi ako nakapasa sa entrance exam. Kapatid, ang sinasabi sa Beatitudes or sa turo ni Jesus, huwag kang manghusga. Don't judge so that you will not be judged. That is passive imperative. And who will judge us at the end? Hindi po tayo kapwa maghusga sa ating kapwa, kung hindi God Himself. Dahil the measure we measure with each one will be used on us. And who will use it upon us? God Himself. So kapatid, sana po itong mensahe ng salita ng Diyos sa 5 linggo ng Kwaresma ay paghahanda natin sa pagpasok ng Semana Santa. At sana, hindi lang po for this Holy Week, but for this year, sa ating pagsera formally sa celebration ng 500 years of Christianity sa ating bansa. May God bless us. Talakad tapo, sasalpantaya ko King Diyos, ibang mayupayang tutu. Di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutam. Tengagli king upaya ng banal Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayong Poncio Pilato. Ni Paco king Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katungal dos sinubliang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti ban mukum ka ring mabiyen pon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak di Santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biyala ng go. Amen. King lugod na ing Diyos, pagnasaning parating bayo ing yato, ipanalig tala, king pakalulo na ring kikatang nasa at ding nasa ring kapatad tamo, nga tamong manalangin, ginuning biye, kekake manalig. Ulitan tayo po. Ginuning biye, kekake manalig. Para king Santa Iglesyang kaluguran mi, ban king yato mi, maging metong yang lugal, at metong atanda, ning kapatawaran, at pamikasundo, manalangin taking ginu. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing manatol at ding miyatulan no, manalangin taking ginu. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing sirapi bale-bale, at para karing pamilyang misasan metong, manalangin taking ginu. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing mesugat, pauli ning kasakitan ning biye, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin taking ginu. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing atyuking kapamahalan, di nandasanang pansin, ing pamangailangan ding tao, at elulupigan, ing ninuman, king karelang upaya, manalangin taking ginu. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing komunidad tang Kristiyana, ban manatili tayang tatanggapan, ing ninuman, king mitmong ganaka at lunos, ipanalangin taking ginu. Ginuning biye, kekake manalig. Yan, doon tampo'y sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, pasalamatan na ka, uling pakiramdaman mo kami at pipakit mo kay kami ing pamiyobata mong pakalulo kapamilatan ng Hesukristong Ginome. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baita mong daon matanggap harapan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan niya sanang ginuiting daon, karanggamat mo. Kingi kapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, kingi katangi ka sa plala, at ning mabilog na ang Santa Iglesia. Ulubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong daraon mi, ilako na ring kasalanan ding dinanan mong sala king kasalpad ng Kristiyano, itiaduan mi king lagyon ning Ginong Hesus. Inginu manatili kay kayo, At kaya ko ang tumuri. yat na ring puso yu, Kayat nano king gino. pasalamatan taya inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamakarin pa Diyos king alangag at lubos mayupaya. Adon mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi keka kapaitan ning pamagtimpi mi king sarili. Kailangang supilan mi ing palpikasalang ugali mi at apatpat ing kitasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atyog king kagipitan ing kayapan mo kami. Ulinita kambiring sabang koring anghel karin banwa. At mi ing kekang ligaya lain makilantok ng babi kapurian keka at ngaming kakanta. In the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna. Tunay kapin banal, o ipa ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagpalampo mi, pabanmain king spirito mo ban para kekemelang katawan at dayaning ginuming Hesu Kristo. Bayan mo sa lasat kamatayan, kinuha ning tinapi at ipasalamat ya keka, pera sa may karing kayang disipulong ana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya, itiya ing kanakong katawan, amidon para kekayo. Makin kay bat ni ngapunan, kinuha ni kalis, pasalamat kay kami kalis kayang disipulong ana. Tanggapan niya iti ikungan minum ko kaniti tiyeng kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayat alang anggang tipan ami ubo para kay para karing sablang tao. Banketa mi patan laring kasalanan. Dapat ti bilang kapikakanakan kanako.
Ipasyak taya ing misurning kasal pantayanan. Inya ngayon ganganakan mi oy pa ing kamatan mi bining anak mo. Terima kasih tinapin ning biting kalis ning kaligtasan. Dahil ming pasalamatan keka ing pipanamatan talakad arapaman sumuyok keka. Mapakumbaba ming pangasanang misulusugatan ng Kristo. Tipo na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan mi pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod. Kambi ng Francisco kaming Papa at i-Florentino kaming Arsobispo at ding sablang pare. Gana kami anak mong i-Alan Miranda nas mong Meko Keti king yato. Antini king Binyag Metio. Kambi ng Kristo may kanan king siyang subling mi biye. Gana man din kapatang subling mi at ding sablang mi angong na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan gamang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya binang Maria ing Birhen ina ning Diyos. Kaya bining San Jose esposo na. Kaya bining apostol ting sablang santo. At tinupad king malmong kaburian kikaban ning panahon. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya. Ibang mayupayang tutugagom ning banal espiritu. Pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Ngini manalangin tamong mitmong kapanligalong king iba karing amanong tiro katamong ning Ginoo. Ikabos mo kami ginuking sablang maruk malugod mong ipagkalog ing kapayapan ning king panahon mi. Banking kasaupan ning kekang pakalulu parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kapanaligan king panyatang ng Hesukristong kikaming talapangabos.
O ginuming Hesu Kristo bekaring kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayan ko babiye ko kay kayo, imo sa kaming kasalanan, nganilawan mo yung kasal paneng kay kang iglesia, lugan agpangking kaburian mo, ikang mabiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kay kon, Kapatad, ipakitangeni ing may kakamitong tamo, king kapayapan ng Kristo. Peace, kapayapan, kapayapan. Kasalanan ng sanglibutan. Kapatad, itiya ing koreren ng Diyos ay mamatol kikatamo nunibagkos parating gagawa kikatamong metong abayong mapagmula. Mapalad tamong umiyaos makiramdam karing kayang amano ning kapatawaran at manganking kayang tinapi ning biye. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manatili kayo po makasiklawod. Tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod-daig pa, tatanggapan keng mitmong lugod at kapasalamatan ng kiyakang dibinong tatak ning pamamingwa. Ng kiyakang kadyosan babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mitmong pakumbaba, kapasalamatan, at darawan ko ing matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalan na pa. Pagparalumpo ko kaya ka, ing panlualo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatan makapasubaling tatak, at pangako ko ing biya ko, king pamanyuyo kaya ka manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na pa. Ibiya mo ing pakalulo mo, kareting masakit na panahon, kaluguran na pa. Darawon ko kaya kaing katawan, taya, kaladwa, at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran na anak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, anpon para karligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad kayo. Manalangin tamo. Ulubos mayo payang ipa, kapamitan naniting sakripisyo parati kisanang manatiling kasanmetong ng Jesukristong anak mo, at perakayan mi katawan at daya uling yaing Gino manggaman king alang angga. Amen. Ing orasyon, ing anghel ning Gino, pibaluan naniting Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banalay Espiritu. Baba Maria, mipno kaking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nakakaring sablang babae at naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon iyampon king kapilan man. Amen. Ani ko alipan ning Gino. Malyari kabud ka na ako, anting kigkas mo nga man. Baba Maria, mipno kaking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nang kakaring sablang babae at naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon kapilan man, magkaman king alanang. Ing divino verbo mi katawan niyang tao. At may kisaw, tsaka katama. Baba Maria, mipno kaking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka,
nung kakaring sablang babae, at nung panaman ing bunga ning atyan mo, Santa Isus. Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kapilan man magkaman tingala na hanggang. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Indo ning Dios. Kami nga pangaintuliran na bang naning pangako ng Yesu Kristo ang ginutam. Manalangin tamo, tapukanan Tapukanan mo mong sana grasya, ginuming Diyos, kalaluami, at ang patking pamamalita ng anghel, akilala ming pamikatawan ng taong Hesus Kristo ang anak mo. Uli Ni naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, akibutan ni naman sana ang ligaya ning pangasubli ng mibiye, alang-alang sa ulit king Hesus Kristo yanasa. Ligaya king ipa, ampun ganak, ampun king Espiritu Santo. Antimoy sa Diyan, ligaya, ngenit kapilan man manggaman. Ligaya king ipa, ampun ganak, ampun king Espiritu Santo. Antimoy sa Diyan, ligaya, ngenit kapilan man manggaman tingala na. Ligaya king ipa, ampun ganak, ampun king Espiritu Santo. Antimoy sa Diyan, ligaya, bit kang kamumulan, ngenit kapilan man manggaman tingala na. Inginu manatili ake kayo. At kaya ko ang timurin. Bisining Dios, amayupayang tutu, ing iba at ing anak at ing banal a Espiritu. Amen. Kapatad, umitanaking tula at sikanan ning Ginu. Salamat king Diyos. Mayap abengi po. Maya padingi po kaya ko. For us to make our dreams come true. Ika, dili sister. Oo, siguro. Dahil kaya natin. Ano pang